tumia nyeni to Kimanzi Wa Mutooni kusuo ni monia ubo wa kikutha kuya kwitu musitu kuna ikutha kana utolekaswa kikutha ulonja ngai muundani kana ikwa syikuya nduma syikuya manga kana syikuya maembe kwou kindu kiki to kikutha na ethia ndona kikutha kini kimwe nitumite na bani kingi kikutha kituma wana ngonge na kitolekaswa kiteemye ngai kuni ngumonyo ndu kikutha kikonawa wiki aibia bano no kukwato no thiucha muno no lecha no kwitha no kwatile bano ba dukese kwikuna kana wise kwithanda ithu kesi ni monyo ndu kikutha kikona wende kito kikutha chutelemya kwethebe kamwana kakwenda kamwili ka mundu bandu kebithite kotelema kaume musini wene kaikese kukimwana ebia ya kikutha. Haya number 2 na kikutha no kikuna wondungi kingiti kino kwa wethebe mundu kwenda kikutha Kimanzi Wa Mutooni atesa ikutha ko America nukwiwa ko ninye David ula wokita na Goliath ko ilo kesa kukuda kani woni David ula wokitie na Goliath yu kazi ino ni David mo wokitie na Goliath wita wa Kimanzi Wa Mutooni na kikutha no kikuna wake tungitwe tina education aya mwalewa ukito wa kikutha ethe no kwenda kikutha wonye ciana ciaku okwe kosio ni bandu masungu nena na Kimanzi Wa Mutooni ni mobia tumia